Qimmatli o'quvchilar, bugungi bizning savolimiz 7 klasslar uchun geometriyadan bo'lib o'tdi. Bu savaqda men Jalolabad oblastının Alabukka rayonundagi nomer 12 Abdug'ani Atamov atındagi o'rta maktabining matematika muallimi Mamatqulov Abdulla. Bugungi bizning o'tiluvchi o'quv materiali 7-9 klasslar uchun İshaq Bekboyevning yetakchiligi ostida yozilgan geometriya kitobining 78-betida o'rin olgan. Bugungi savaqning temasi tuz siziq menen aylananing jaylanishi. Savaqning maqsadi tuz siziq menen aylananing o'zaro jaylanishini bilib olasizlar. Tuz siziqdan aylana menen kesilish jana janib o'tuv shartlarini bilib, alarni qo'llanuvni o'rganasizlar. Oy jugurtugi jana o'z oldincha ishlowga o'rganasizlar. Bugungi savaqda aylananing xordasin teng ekiga böluvchi diametr ağa perpendikulyar bo'larin. Aylananing bor-borinan birday alıslıkta bo'lgan aning xordalari barabar bo'larin. Tuz siziq menen aylananing kesilish shartын, tuz siziq menen aylananing janib o'tuv jana kesilish bo'yicha shartlarini bilib olasizlar. O'quvchilar, bu suratda bor-bori O bo'lgan aylanani ko'rib turasizlar. Bu suratda qaysi chekitlar aylanada жатат, qaysi chekitlar aylananing ichida жатат. Qaytalab qo'ying. Bu aylanada qaysi chekitlar aylanada жатат, qaysilari aylananing ichida жатат. Albatta, B jana A chekitlari aylanada жатат, alemi S jana X chekitlari aylananing ichida жатат. Aylananing iki chekitini biriktirgan kesimli aning xordasi alemi aylananing bor-bori orqali o'tgan xorda diametr deb ataladi. Demek diametr boshqa xordalar ichining eng uzuni bo'ladi. Bu sababda tuz siziq menen aylananing o'zaro jaylanishini o'rganamiz. M tuz sizig'i bor-bori O, radiusi R bo'lgan aylanasin A jana B chekitlarida kesib o'tsin. Ekraningizda ko'rinib turgan suratda A jana B chekitlar aylanada жатат. M tuz sizig'i bu chekitlar bu aylanani A jana B chekitlarida kesib o'tadi. AB kesindisi aylananing xordasi bo'ladi. Xorda menen diametr arasında tömönküdek teorema baylanıştırıp turadi. Teorema aylananing xordasin teng ekiga böluvchi diametr al xordaga perpendikulyar bo'ladi. Qaytalab qo'yayın. Aylananing xordasin teng ekiga böluvchi diametr al xordaga perpendikulyar bo'ladi. Teoremani dalildeylik. Bor-bori O, radiusi R bo'lgan aylana berilgan. AB xorda, CD diametr, AY kesindi jana YB kesindiler barabar. Dalildeşimiz gerek. CD diametr AB xordaga perpendikulyar ekenligin. Suratda ko'rib turasizlar. CD diametr AB xordasin teorema sharti bo'yicha Y chekitinde teng ekiga bo'lsin. AY kesindi YB kesindiga barabar. O A jana OB kesindiler dağı barabar. Sebebi alar bir aylananın radiusları. OY jağı jalpı jak bolğanlıktan OAY jana OBY uçburçlukları barabar boluşat. Anda teşelü AYO jana BYO burçlar barabar. Jana alar jandaş burçlar. Oşonluktan alardın her biri 90 gradustan. Demek OY jana AB kesindiler perpendikulyar. Mından CD diametr jana AB xorda perpendikulyar bo'ladi. Teorema dalildendi. Bu teoremaga teskari bo'lgan teoremadagi o'rinli. Al tömönküdek. Egerде aylananing diametri xordaga perpendikulyar bo'lsa, anda al xordani teng ekiga bo'ladi. Qaytalaylik. Egerде aylananing diametri xordaga perpendikulyar bo'lsa, anda al xordani teng ekiga bo'ladi. Emi şu suratdagi OY kesindisinin uzunluğu aylananın O bor-borinan AB xordasına M tuz sizig'ine cheyinki aralıkta aniqlaydi. OY kesindinin uzunluğun D deb belgileylik. Anda
Uchburçtuk AOY'da OY kesimdi aylana radiusundan kichine bo'ladi. C, D araliq radiusdan kichine bo'ladi. Bu iki teoremadan tömönkidoy natijalar kelip chiqadi. Birinchi natija. Aylananın borborunan kesuvchi tuz siziqqa cheyinki araliq aylananın radiusundan kichine bo'lsa, anda al tuz siziq aylana menen iki chekitde kesilishadi. Qaytalaymiz. Aylananın borborunan kesuvchi tuz siziqqa cheyinki araliq aylananın radiusundan kichine bo'lsa, anda al tuz siziq aylana menen iki çekitde kesilişedi. İkinci natija. Aylananın borborunan birday alıslıkta жатқан anın xordalары barabar boluşar. Demek aylana borborunan birday alıslıkta bolğon bir qancha xordalardı alsak, al xordalardın bardıqlarının uzunluqları birday boluşat eken. Tömönkidoy teorema orundu. Aylananın canı çekiti arqılı ötücü canıma, oşol çekitke жүрgüzülgön radiuska perpendikulardı bolot. Qaytalaylı. Aylananın canı çekiti arqılı ötücü canıma, oşol çekitke жүрgüzülgön radiuska perpendikulardı bolot. Bu teoremanın dalilde balaylı. Verildi. T tuz sızığı aylanaga A çekiti arqılı janıp ötücü janıma bolsun. OA jana T tuz sızığı perpendikulardı bolorun dalildeybiz. OA radiuska barabar ekendigi belgili. Aylana janımasının anıqtaması boyunca janıma T janıması aylana menen bir ele jalpı çekitke A canı çekitine bolot. T tuz sızığынан A çekitinin başka bardıq çekitleri aylananın sırtında jatat. Anda jatkan arkanday M çekiti üçün o M aralık radiustan çoğ bolot. O aralık bolsa D-ga başkaça aytkanda aylana radiusuna barabar. O borborunan T tuz sızıqqa çeyinki aralık bolot. Demek OA jana T tuz sızığı perpendikular eken. Teoremanın dalildedik. Bu teoremadan tömönki natijalar kelip chiqadi. Birinchi natija. Aylananın borborunan tuz sızıqqa cheyinki aralık aylananın radiusuna barabar bolsa, tuz sızık aylananı janıp ötöt. Qaytalaylı. Aylananın borborunan tuz sızıqqa cheyinki aralık aylananın radiusuna barabar bolsa, tuz sızık aylananı janıp ötöt. İkinci natija. Aylananın borborunan tuz sızıqqa cheyinki aralık aylananın radiusundan çoğ bolsa, tuz sızık aylana menen kesilişpeydi. Aylananın borborunan tuz sızıqqa cheyinki aralık aylananın radiusundan çoğ bolsa, tuz sızık aylana menen kesilişpeydi. Bu teoremalar tik burçlu uçburçluqtardın barabardık belgilerinden faydalanıp oңгой gana dalildenet. Demek okuçular, bugün sabakta tömönkilerdi bilip aldık. Birinci, egerde berilgen aylananın borborunan tuz sızıqqa cheyinki aralık aylananın radiusundan kichine bolsa, anda tuz sızık berilgen aylananı iki çekitde keset. Demek bu surette OM aralık aylana borborunan tuz sızıqqa cheyinki bolgan aralık. Al aylana radiusundan kichine. Oşonduktan bu aylana jana tuz sızıqtar A jana B çekitlerinde kesilişti. İkinci, egerde berilgen aylananın borborunan tuz sızıqqa cheyinki aralık aylananın radiusuna barabar bolsa, anda tuz sızık berilgen aylananı janıp ötöt. Demek bu yerde M çekiti janı çekiti. O M aralık radius menen birday. Üçüncü, egerde berilgen aylananın borborunan tuz sızıqqa cheyinki aralık aylananın radiusundan çoğ bolsa, anda tuz sızık berilgen aylananı kespeydi. Demek bu yerde OM aralık aylana radiusundan çoğ bolğonduktan aylana jana tuz sızıqtar
kesilişpeyt. Temabızды bekемdөө үчүn төмөнкүдөй маселени карайлы. Маселе жооптору тест түрүндө. Борбору O, радиусу 5 см болгон айлана берилген. Айлананын борборунан М туз сызыкка чейинки аралык 3 см болсо, айлана жана туз сызык кандай жайгашат? А жооп кесилишет, Б жооп кесилишпейт, В жооп жанып өтөт. Демек бул жерде D аралык радиустан кичине болгондуктан албетте кайсы жооп туура? Кесилишет деген жооп туура. Ошол маселеге төмөнкүдөй кошумчалайбыз. Жообунда айлана жана туз сызык кесилишпей турган учурга маселе түзгүлө. Экинчи, ал эми жанып өтүү үчүн кандай маселе түзөбүз? Бул маселени жакшылап ойлоп чыгаргыла. Кийинки маселе. Тик бурчка айлана иштен сызылган. Жануу чекиттерин туташтыруучу хорданын узундугу 40 см. Айлананын борборунан хордага чейинки аралыкты эсептегиле. Демек бул сүрөттө тик бурчка айлана иштен сызылган. А жана Б жануу чекиттери, О айлананын борбору, табышыбыз керек Одон Гге чейинки аралыкты. Башкача айтканда ОЕ кесиндини табышыбыз керек. Чыгарылышы. А жана Б чекиттери жануу чекиттери болгондуктан радиус жанымага перпендикуляр болот. Демек ОБ СБга перпендикуляр, ОА САга перпендикуляр жана ОА жана ОБ кесиндилер айлана радиусу болгондуктан алар барабар. Демек АОБС квадрат. Демек ОС жана АБ диагоналдар барабар. Анда ОЕ АБга перпендикуляр жана ОЕ АБнын жарымына барабар. Демек жооп 20 см. Өз алдынча иштөө үчүн төмөнкү тапшырманы сунуштаймын. Маселе. Борбору О, радиусу R болгон айлана берилген. Аны ОА туз сызыгы, ОБ шооласы, ОД кесиндиси канча чекитте кесип өтөт? Демек, бул сүрөттө атайын А, Б чекиттерди жайгаштырып коюлган. Ойлоп көрөсүңөр. ОА кесинди, ОА туз сызыгы айлананы канча чекитте, ОБ шооласы канча чекитте жана ОД кесиндиси канча чекитте кесип өтөт? Сүрөттө Д чекити эки жерге коюлган. Эки учурду кароого туура келет. Үйгө тапшырма. Координаталык тегиздикте борбору А чекити абсциссасы 2, ординатасы 3 болгон, радиусу 2 болгон айлана берилген. Бул айлана OX огун, OY огун кесип өтөбү? Жообуңузду жакшынакай кылып ойлоп көргүлө. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Кийинки сабакта жолукканга чейин саламатта болгула.